3, 2, 1. Dobrodošli u Genić TV i Okej, sad, pozdrav svim gemištovcima, ja sam Niko Nixon A ja sam i dobrodošli u Genić TV Universe. Zašto ne mogu reći u ime? Danas imamo malo drugačiju epizodu za vas. Sigurno ste do sada primijetili da nema Jakoba, a gdje je to Jakob, pa... Negdje u srednjoj školi. Da, i nije nam se baš dalo s njime snimati, onako, malo je teže, nemojte mu reći. Uglavnom, sigurno ste na YouTube vidjeli puno challenge videozapisa. Od izazova. I danas smo htjeli rekreirati jedan challenge ili napraviti svoj. Pa ne znam kako bi neko prije nas napravio. Uglavnom, izazov se zove The Cup Challenge! Cilj Cup Challenge-a je pa vrlo jednostavno da ubaciš jednu čašu u drugu, kao Da, samo iz nekakve udaljenosti. udaljenosti ili neki trik, ne znam. Ja ne mogu vjerovati da se to uspio. Šta? I naravno, pošto je ovo i je izvučilo, ako mi smo onako elite, vrlo poznate, Sve smo iz prve. profesionalci, sve smo zapravo uspjeli iz prve. Mamu mu je Dobro, ne baš iz prve, ali... A dobro, nakon 100 pokušaja smo uspjeli. Uglavnom. Sjedi, The Cup Challenge! Hvala ti Bože! Jorgo, ne znaš šta, evo ti jedna, imam dvije pa onak, dobio gratis u koju. Evo. Eto imam došli šećer. Imam. Niko, misli brzo! Što misliš šta? Šta? Jorgo, ne postoji šećer. Jorgo, aj sad ti misli brzo! Ajme Niko, ajme da toči. A neću to. Jorgone, haj sad ti misli brzo! Dodaj ti treba, brate! Dobro, znači na kraju smo htjeli napraviti kao nekakav ultimativni trickshot, odnosno nekakav epski završetak. Ali naučili smo gluposti. Da, za taj ultimativni trickshot smo pozvali Jakoba. Jorgovane, za ovo smo toliko vježbali. Jesi li spreman? Za ultimativni trickshot. To! Ej! Jorgo, ne da se sjedi! Ultimativni trickshot. I sada za kraj! A Jakob pa... A on je malo nespretan. Ajde Niko! Ajde Jakobe, to! Ajde Jakobe, uvati ovo, ti to možeš, to je... Ajde Jakobe, ajde, to ne možeš, ti to možeš! Ajde Niko! Ajde Jakobe, uvati ovo, to! I onda se ovo dogodilo.